Dobrodošli u novi video. Nalazimo se veoma blizu Istiklal ulice na Taksimu. Ovdje smo pored metroa, to jest tunela u Istanbulu koji je najstariji metro na svijetu nakon onog londonskog. Kada je Eugen Henry Gavan primijetio da ljudi stalno hodaju od Bosfora, od Eminönü'a do Pere, to jest mjesta gdje se nalazimo, i da je to stalno nekako ruta od centra socioloških društvenih zbivanja do centra trgovinskih zbivanja, on je odlučio da sultanu Abdulaziz Hanu prezentira jednu ideju, a to je bilo da napravi tunel kojim bi se ljudi mogli koristiti, koji je bio jako koristan. I on je 1869. godine dobio u stvari koncesiju da napravi ovaj tunel, što je uveliko olakšalo život ljudi u Istanbulu. Idemo se sad provozati. Izgradnja tunela započela je 1871. godine, a tunel je počeo voziti prve putnike 17. januara 1875. godine. U početku se naravno koristio parni motor od 150 konjskih snaga i vožnja je trajala otprilike nekih 9 sekundi, što je dosta naravno ubrzalo putovanje između centra socijalnih dešavanja i trgovinskog centra. Trgovci su mnogo lakše dolazili na posao da trguju u Peru i naravno na Taksim. Zanimljivo je i to kako je Osmansko carstvo imalo metro među prvim gradovima na svijetu. Kad govorimo o Osmanskom carstvu, obično mislimo da je to bolesnik sa Bosfora. Svakako je to i bio u tom periodu, ali evo imamo i primjere određenih pozitivnih stvari kojima se danas divimo. Sada ovaj tramvaj, to jest metro, vozi svakodnevno, to jest svakih 5 minuta i osigurava jednu jako brzu i udobnu vožnju, ali i nekako se osjećate i nostalgično za tim vremenom. I kad se vozite ovim metrom, kao da prolazite kroz neku, kako bih rekao, kroz neki historijski roman. Veoma zanimljivo i svakako je preporuka da posjetite ovaj tunel. Ako se već niste pretplatili na kanal, svakako to učinite. Lajkajte ovaj video i podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam na gledanju.